Minkejja li kien hemm rapporti li n-notar Miriam Spiteri De Bono kienet urtata bin-nomina tal-kap tal-Oppożizzjoni li tkun waħda mill-persuni idonji għall-Kummissarju tal-Standards, f'kummenti lil Net News għamlitha ċara li dan mhuwiex minnu, anzi insistiet li apprezzat ferm il-fiduċja li ntwerit fiha mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg. Jiena mhux tal-li minix irrabjata, tal-li jiena napprezza li jintwerit fiduċja fija. L-ex-speaker spjegatu kienet ċara li għalkemm vera ma kienieċ ġiet infurmata li ser tiġi nominata, kienet onorata li kienet waħda minn dawk li Bernard Gregg imbotta il-qudiem. Jien kull ma rid nuri kien illi jien ma kontx naf li se jkolli din in-nomina. Ekku. Meta qtajt fil-fatt my first reaction kienet illa ma jillaqqas biss għat li apprezzajt li ntwerit fiduċja fija mal-li qtajt mimma l-korrispondent tat-Times. Meta Bernard Gregg kiteb uffiċjalment lill-Prim Ministru Roberta Bela, apparti l-ex-speaker Miriam Spiteri De Bono, u kien semma wkoll l-ex imħallef Silvio Meli u l-ex kap eżekuttiv tal-Air Malta Philip Mikallef għall-irwol ta' kummissarju tal-Standards.